Nina wekwata kana musaisa mwendo wa Utongoi TV ni watindane sana muthenya wa kwetho we wakwa ila nina ukethiana na uthocha nthini wa kilungu cha Usili ulilikania nthini wa kilungu kindi bala tukueta kivathukanio cha aki no thacio wa kueta we mwene nthi mthani wa umuthi nenda tunenanicie wendekethio umwe unomiwe ni Senator wa ngalikoni cia Nandi mundu Samson Cherargei aweta kana ibinda ya Utongoi kana miaka ya Utongoi wa Kenya ni elite kwithiwe kiongelelwa ikatuika miaka monza na indi nthini wa kilungu ki tienda otinena ni kindu kicha kuongela miaka ya Utongoi kini kienda ni tena Myao kana ila toka Myao ni tailite kwithi watia siata kana Myao ya Kenya katiba ka Kenya kewetata ndini wa miaka ya Utongoi ya Atongoi mabaadhi ya Kenya kwambia kula kwi musumbi ngina ona kuthea kupikala kula kwi ama MCA kana ona women rep kuweta Atongoi onde miaka ya Utongoi ni 95 indi kwa na wendekethio wake mundu Senator wa Nandi yo katiba kaiti ata tina mweni ekatu monenge ndatike mwatu kethie ni kenda tilike ndini wa onena nyawo mondhenye nita wa Caroline mweni wa muteti ni karibu kethia musaisia wa Utongoi TV nikendo tutabie maundu ama kuongelelwa miaka ya Utongoi katiba kaiti ata ni mubia Caroline na ni mubia kwa alama ende na utwithukisha na kwilwela enda umukethia ndimwe masito makwa ni wakili James Katili ulani mutai wa Myao serikali ni ya Masaku kana kaunti ya Tone. Yes. Okay, ni karibu. Asante. Na yu kindu kiwembe utanamba uliko nthini wa Utongoi kana nthini wa katiba wo wicho sangata kicha kuongelwa miaka ya Utongoi. Tamundu tani mukuni wa kula tundu ndienda weta my profession tuyambia nyeta mundu na mukuni wa kula wa ba Kenya kindu chuni ngupingana nacho nundu pe kindu kita wa social contract ila waandika muthukumi ni numunenga terms ukamwe tuyandikana nendo kuandika miaka 5 kana mwaka umwe na ukeka 1 2 3 na miaka esu yathela ngausisya kana no wendeye kana no se mundungi na ila twaendie unyuvanini 2022 ni twekie social contract na ndwala matutongoeti na tewana kana ni miaka 5 na miaka 5 yathela tuisioka nikenda tumumakie kwa kuandika mundu na ba katikati aibanga no kwikalanga nyeta mukuni wa kula ningwiwa ni muchenge weto muandikite tundu ni mundu ni andikite ningi katiba ndikwelesya kana these are servants not rulers katiba kati ni kenda kai Atongoi tathukumi maitu lakini tia ndo mao twikalila kwa muthuku athukumi ao onthe twamandikie miaka 5 na miaka 5 yathela masioke alama utungwa matungwe alama inuka menuke tundu that contract ndelo kwanangi wa ba katikati tundu be kindu nikita kwa kisungu short changing someone's expectations expectations situ siai miaka 5 ikakilo watia noishoka uke angi no kwitha mate undu mekite kumeenda mongelelwe nikenda mekange mundu alo kwika angi no kwitha be to deal this is my opinion I have no evidence no pe kaindo kende na kuiva pando na hiyo thaka inamba hiyo no kwenda kongelango ikenda withie ikewe nyeta mundu na mkoni wa kula na katiba ni nengeto thasio wa kunenga na my personal view and opinion kindu chu ningupinga nacho. Okay. Tika oilungi mutika abandi no Utongoi TV cia kwa chana cia wiyo tunakulangana cia andu makasya mala maingi andu asume kwa cia mongelelwe ibinda mekia kwisodhu ko bana nala mama nengi we maika kule twa kurengie miaka 5 wiki ona nona na andu ikite na yu ithila yu ketha wendekethio wa mundu Senator wa Nandi Samson Cherargei no gubita mo meithame on their safe side nundu bai bandu o yumituke mesaithiana na ene thima makuli takwiye wikio ni wekie sindu cia muthembo so nengi no woni waku na ni museo nengi angi mayasya kethi wa miaka iliti munengi ya tutongwese kana tuthukume ndeke ndu wikite no ngusanisyo na babekiwe na maundu maingi muno ni maende nationally onaeka thini wa county levels maundu maingi ni maende ilati umuongela more time maundu mayo kitothukie pe woni ngwenda ungi wakumya nikenda withie no alama twilo ele ni mona nesa tikasie kana Senator Cherargei no betiti no thasio kwena na katiba kwendekethia katiba kabindwe kila mundu onaku karo onala matwilo ile kila mundu no thasio wa kwasia katiba ka no tikata no tukabindwe
wo ndienda withie ni twikuona na usuta wikie nai lakini kila kiboi yuka katwika ikiuthi undu wetie na yutigo toko kila tasi kiwetie tikwitikilana nacho tundu no pia katiba nikatunengeto thasi wa mundu anengana woni wake andu mokele masie ni twetikilana nake kana itwaliana nake nikenda withio no sio kuona both sides maikasie mundu wekie na ekie onetho no kutumiwa ni sawa lakini we eno thasi ta mundu ona ukaro wino thasi wa kuandika ukase ningwenda kwitha na amendment nikenda term either yongelwe kana yikata kana yolo lakini ndisio kwa bala naambie nyatamu kuni wakula kiuneleanite nacho 100%. Okay. Na nengi ono sio tukatabia enendi kana ni wendekethio ndane cia pendwa bailiu ndano isi andu nimekwa na maya cia aisi ya Myaka yongelwe bebe ndo akitie kwendekethia na ndio na tuisi cia maubo kitumi cha kwasia we enda yendekethio ni kwasia mbesa mbingi ni tumeka ndene wa period isu ya siasa na ni for a short period of time miaka 5 mbesa mbingi gatumeka tiikia kana tiinuba Utongoi na we anendeketha cia keka miaka ni songangwa nambe withia mbesa imbingi ti utumia ni cia lika maundu ni maingi keka ngotabio kaundu kama ya nakwa usu no oni wake mbesa mbingi ni tumiawa na kwa katwa na the other side of the coin andu ati ama kuni atwa malicha na mundu ibanga kwa nanga imbesa Jiti baka nango miaka 5 neither atina nanga mbingi lakini wa munenga muonsai wona tokwa nanga cia nata ku aya kiacha mbesa mbingi ni tomeka tithi tuiko na kindu kikumela tuosie chao tuosie wiyathi na mundu wa Kenya ndaithwa na thina wa miaka 5 ndaitha thina ndabai mundu wa kilaga ni mbesa mbingi tumiwa ni mbesa mbingi mbesa cia nato na itumiwa kundu kungi ku baba mbesa mbingi cio tumika Nondo twithito twisa kwa twithito twisa kwa since 1963 na twaitha na thina no so ni kana baiba ndo Mukenya okewa unya maneli ni twende tosa kwa nini mbesa tuti manasi mabati kitaiwa mbesa no itumikana nenge no usio no woni wake na Mukenya yote onake one buso omwana wakwa asia niona tike na yundi ukulia mundu wakili utali kama yaone pe bandu tutona kwisa kwa senators okay akulwe makulyo yu officially akulwe makulyo kwa tutabye wendeketha cia uniki ni mobea karo na kwa alama twithukisi hii ni proposal kane wendekethio unendekethisie na ni isi wendekethio watu wa kwa senate ndo leo kwoselelwa no itwa wondu twawa lakini kila na ilo weta onata kulitwe makuli kindu chambe mundu la wakunie kula ni waelo neno nake mundu la wakunie chao kula nikenda kanengane uoni wake wa kuongela kana kuolwa kana kwikala balaba ile naju kuneno na mundu ni kindu cheta public participation nino ni thangu ni yingi baitwika ni manosa public participation kana hosa maoni kula kuyando na no kwiza ndivitia na no ni correct no ni yandikitwe thangu ni nation disi kana yandikitwe kwa standard na tumetha maandikitwe kisungu maitu wakwa na ni wakunie kula eba yata ndakwata aithangu na ndesi usoma na ena right ya utabu yake wai pawe wendekethia na undu na twaelesie binda ngiti ya tabia alama twile maundu ma public participation tikindu kiuthiki sembe thetu ya ila sita town hall na tundu mabindangi alame ukapopu ni matona mosiwe na ma coach wa undu meuko unene ni thito ndia cia sindu isi si ukonia Utongoi ni cia ile ukulwa mundu la wa mwandikie tundu karona netha ndia lesia kanai mukuni wa kula niyo waandikani huo ko kulia andu maeti we tutesikana na Kenya tutesikana nao na wetu kwa ndaia alafu hithi atwinezo ndiye sika karona ndiye sindu nyendine wana mundu ko ngule sindu cia mothe mbosu na nailo kulu tangu na akula nikenanga cia kana ngacia ye ko nienda kwa cia yona tuye so kulia mheshimiwa wasuma kuli nitaele okulwa muoni maitu nikenda thipa haya tukamukule makulu na ndimini abukaro nienda asia mundu ni wailo sokulwa makulu na kulyo yemwe nikanai ni wabikie kila mwene ndi kila mundu kuna kula na kila mwene ndi nikenda nengane maoni make tuje ikulimo wailo okulu na ndi aelesya kana wa mubikie aitutabia mawoni asuma akwatiwe maandikitwe ba na maoni aswi ni wetekelanite namo kana wesikuma woni wako
Okay, yes, nundu no me yenda u kindu kicha public participation ona ikondu no wa term limit kuongelangwa pe kicha kuimpeach mundu twimwita munini wa musumbe munguthule Rigathi Gachagua na maundu maingi mekwitwa alama chief maundu maingi mwene thinu kwasia ekitwa kuiwo chambe yota ndeto ondeto guke wona ndu siko kaika gro no kesigwa nikibitu kithiwe ndakisi na ndakiwa endo bisenga ona kauno ithe twa matoiye baya ko market yo kubika me yake ya obisio na wethe ni mokusema yu nikindu kietete ebyubi ndi ya Kenya ni mobeak karo ndiweta maundu ma mheshimiwa Rigathi Gachagua kwiana na woni wakwa ta mundu wa Miao no we deputy president na my brother professor Honorable Kindiki ni nominee waiting to be sworn aithio kithitu ko ube kindu andu methitwe maikulia undu court ni anengania order ya kwasia uwe kata aenda yana ikala na chama nina eleisi mundu osa wia ona wasoma katiba article 146 yasia twasi like 146.3 mundu aka assume obisi wa president itina wa ulonge aithwa kithitu yani aithwa kithitu ni wosa chao ni wosa obisi kwa my brother mheshimiwa Mambao na mheshimu sana Kindiki ndanaithwa kithitu na nengi ilo koti kuamua no boko ithilwa kithitu kwa no usio tundu bandu no ni maya sia not have confusion to na deputy president eli katiba ndia presume kana kuona ni kana itaeleza na deputy president eli no umwe at a time kupe ula wibo koti nenganita order ende na kuikala na bolo nanjibwe wetele koti je che kwani yao oselele aende koti ya kwati yobo wao wende kwitha na uyolo na kuna okay ko as we talk Rigathi Gachagua no we deputy president Miao as we talk ni we deputy president ginela Kindiki ukaithwa chao kithitu yes tumana unit twekana na Gachagua twekwa aithwa kithitu Gachagua tukamwita former deputy president wow yeah. Okay ni asante tilike yunde ni wa kuongelangwa miaka eno ya Utongoi katiba ko kaiti ata ithie tando nitisi na nitike kwa siaji andu ani theta amandikie kana sindu cia muthembo su na kiu andu kana Kenya mekwendo mana na by the way ona mama kete kwitha mena makulio maingi ma tailite kwikata nundu kithemba na weta maundu amaketo kwambia makoka makatwika serious na tio musi tete akulie kana tete atabie indu kesa kuiwa kindu kini tachabi tukithiwe na tisa ona indi mandu mambia yani kwikika kwana nundu andu asume kwasia ekatambe kosa uthumu munini tisio kethia either winzungia ikulio ya maandiko katiba kaisiata ndini wa kuongelwa miaka eno ya Utongoi nitusiokethete ni mubea Ndi musense mwendo ni twacokethia na indi pe kindu kicha kuongelwa miaka monza tenda mundu wokili atuelese ila tukwasya miaka monza emani shata kana mundu senator Wanande Gerald Gay ana mani shata ayasya miaka monza na kini kienda nitie na Miao katuelese ni mubea nienda ambisa pandu karo na alama tuiloele na kuquote katiba wasisa katiba ni naweta article 146 na article 146 iweta about mundu kumo obisini kana obisi wa musumbi kwitho tena mwanya na wasoma article 146 sub article 3 yasiale against omena kwa kisungu a person who assumes the office of the president under clause 2A and 2A yasia where a vacancy occurs in the office of the president, of course that is a deputy president takes over, but talks about shall hold office until a newly elected president is sworn in following the next regular scheduled election under Article 136.
na akaniende wa article 136 article 136 inena maundu ma election of president na yaza the president shall be elected by registered voters in a national election conducted in accordance with this constitution and any act of parliament regulating presidential elections. Nienda what about act kana Miao ingile se ubitwi wasoma election laws ni set the term limit musumbi member of a parliament, senator, governor, MCA mailekala ofisini miaka 5 kwa Miao waiti unusota ambisia bau musumbi na kila mundu ailekala ofisini miaka 5 na amina tuithu nyibanini na etha ni mulilikana katiba ka ila kasobio mwaka wa 2010 mai katikati wa chao wa musumbi ula wa ibo na unyibani waeletha wekiwe December tundu eka wa mwezi wa 12 in fact waeletha wekiwe December 2012 lakini wasongwa mpaka 2013 mundu be katiba kangi kekiata ko kieka songisie kila kwenda kuelesia ndo nikana Miao nduthukuma usiokete netina Miao uthukuma kumela wapi tukithwa wendete nambe Miao waitu kwa kisungu laws do not take effect retrospectively but from the date of enactment tutuna kwasia tibi tukitia maundu ma term limit na tuisioka 2022 musio wala matuilole mel tuikasio kama maundu ma 2022 kila kingi kupindwa katiba kuikua muthanomwe ni kukua ibinda na tundu be mekalenthi masikindu kini chelo to referendum yiso seubwa nikenda teso kuna kula na tuinena education kanala matuiloele no sio tukama nai sai tuina IBC kube binda dai so nyuba IBC commissioners tundo no matter no conduct chao referendum tu na kuisa kwa campaigns civic education tisa ka referendum maoni makwa i referendum yi kana kuisa kwa sene tubindwe ni eto no kwa mwaka that means ti that kwa miaka 3 kumatwa nyubana otio na musumbi live na i amendment kana kubindwa Miao kwa se yuni miaka 7 ikambia kabitu kivyo etha mundu kalabo miaka 3 tizio kabo ingi timongele 7 isi miaka 10 Yutwambe tu idona ngelekanya nzio umundi di 2024 aya mundu President William Ruto kalile 2022 iso no miaka ile umundi Miao usu wa miaka 7 wa enactiwa kana wambio thukumatwa sio mundi matuko 30th wambio mundi miaka ile tulo niyo tuyambio mundi tambe ya miaka su 7 unless katiba ni kana proposal ya extension ni kwasia mundu no bala twanyuba ningi lakini Miao wasia Miao nduthukuma usiokete tina Miao wambia bala wapetukithwa uendete nambe kwa utasia ni miaka 7 ni kwambia bala wapetukithwa yutu 2024 tuongele miaka 7 ni tukabika 2031 miaka 7 alafu ituko ni two term iso ni 10 na yana no sisi ikabika 2038 2038 kuni monza kuongela monza 14 uongele na miaka 18 ekebilani kwambio mundu niwisi kingi na ile kuelesea ndo ila muswado wa kana kubindwa katiba kwa wetete kwa wetete kana maoni ala maibo kana nzukule sia ibo nzakila sia ibo patwika ni extension of the term of the president kana kusonga ngwa kwa bindela musumbele endini lakini ukila tinoni echande kwa mathanguni ni anwo ndhe anyube kuwithia musumbi ena deputy yake ni Monza senators Monza MCA Monza MP Monza governors Monza women rep Monza nikenda withia yu andwangi onthe ni mewa kindu kiyo na twalika nengio na nyumu yo kinduni tundu nishale ya mundu umwe na wethia yu maoni ala mekuwa nikana andu malea namo wethia ona andu ala membunge me ulea nacho tundu twinuka tutie lakini uche ichapindwa nikenda meki wanthini na usiola wibo ni noni andu maile anacho tundu besikie mundu isacia mbongele miaka na kwa ina kuiye 5 nangio na maile za menukite ni bailetwa pena na yuki laki ngina ilo wetelo butu no ichoka akilini
mbunge ni nengetwe nalikane atiko ngami weta ni nengetwe thei wa kana ni mailo so bya Miao wa ku recall pengine kita wa recall muketa etha mujumbe nyu ndeigara ndio thukumaneza mukamuyoka ni tu kubuta atike mundu ungi lakini to the best of my recollection Miao sundwa aseu that means ya ndo amongelwa pa yundu ungi away mundu wa kuna kula with an opportunity awthi kwa mundu woke kuetha Myaka eli ni Myaka na kuma Myaka eli kumatali kap etha mundu nda thukumite ongelwengi angelwa monza ndio kuto relax kwanza bika Myaka 10 ni wizi mundu zinde saitwa ikondo kwenda na ikwate ya Miao yes aikwate ya Miao katiba kiasi yes we okay ko niko to netha kwe kutukangu ndo ketha maithugumite nitikwiya alimoyu ma lecturers na wasu ne maisemedi chao me strike as we talk and the president is saying nothing kubikia about tune babandu neso nena kasiondu maundu maingi tikwiwa maendeleo ku county level za pia national level tuwe maundu ni mathukie na tuna Utongoi maitu batuma blame ndo tamatumia makatuthukume na meika mahina avikia balati kwenda ona kuume asati yote na Myaka eli ni tiyotene yuona mongeloi na itambiye kuya te number 2 no tuika abika Myaka monza titwike niti unengwa inge monza nditikilana naku pe kinu ngwenda kuelesya ama tuiloele kindu chambe nitikilana naku kana tuisila maundu momu tandi maundu momu pyo na maundu momu nimekwenda Utongoi maitu malikilile mone undu tutona kwikata kusobya maundu momu na Utongoi yatanyubie kilomwe ena jukumu ya kwikata ya kwika maseneta ni ma oversight ya county governments ma MPs ni ma oversight ya president timu ma oversight ya president aya senators pia neither nasi asima oversight ya county governments ilaita wa devolution aya MCS asima se ubase Miao na oversight the governor or the county executive are we together now ila twasia mekwi mathina no yithia andwa maile ku oversight ya langi mayo mo oversight no kwate ngwelewa ngwelesia yani ku oversight ni kuhakisha nayo makuna uyola mwikera wailo kuna yes you don't know kwa lecturers si chao si on strike pe andu maile ukula makasi we are demanding tuketweleo ni chao ma lecturer mindie strike tweliwe chao kiende nikenda withie mwene ndini wa mana chao kiende ethabe thina wailo tuliwe ethabe mundu utothu kumaika enda wikata ku men right ya quit statement yuke aya ilo kwa siape maundu ma economy youth unemployment na sindu sia muthembosu yusindu isu nicho hata matumie mailetha makwati ya muno na niasia ki as a lawyer I'm giving my view kana woni wakwa tundu katiba ni mbitikiliti yone yetu nasemba nitie na maundu ma Kashagwa mheshimiwa of course mambungu mena their right that is their constitutional right kuisilia ku lakini pesa ndio sitawa priorities you priority ni lecturer asobiwe kana ni mundu mwangwithulwe aya priority ni daktari masobi ondo maeleka kana ni mundu mwangwithulwe priority ni tumanzi ondo andu maitu ma youth me kati me ukwata maundu kana no yangwithulwe na yitu ndutine wai mundu ote mubetanga tundu ndenda andu ma youth makwate uya mundu ote mubetanga tundu ndenda ma lecturer masobiwe mundu ote mubetanga mundu ndenda tuongele mbesa counties nubona those are things ila si ku affect mwenendi lakini whether masemba nitie in my opinion na sindu ila itotrege directly kuni tailo newa mwanya andwati ko makuli yothi no tuthinite mwenda tumuongele igenda mwende twende na uthina inyumuitete asindu ingi nyindu to me ndizija benefit baya twase munini ya msumbe akata abita to me ndi wana benefit ne yakwata tundu yukila ki undhinia undu nasia ninene na andu ma youth muno ni thani mutai wandu mamuika na nilikana anamo kiyo kila menacho tikakwata kaindu tona kwitethia na kwata na yujo kindu kila chaeletha kithini kila mutongo kiyo kila kingi andu maweta miasia kukwata wia na unenga nae mbesa kukwata wia no wongana yukindu kila taeletha kingi tiukitana nacho tatongoi ni corruption kana lusani lakini sindu zionde to yakando whether you tisembanya tundo tungi tute ku affect mwene na nyekila ngwenda ni
Atongoi ira tunyumite elected leaders etha mayu kuna na sindu isi utethia mwene nthi matafadhali ndio na maile ongela mwanya obisi na you know ni kula sia andu atu asakuyo ona motio mesimia pa kosio mundu wasia aye tuikongela myaka ya muonzo ko ekati thiundu katiba kaiti kana motwe mewano muonza basi ya mwasio muonza no windi tiende yo muonza netele none ila kindu giki tungwa senate tundu after public wana sikuwa ni maoni cha ilo tungwa senate netele none makasi ata ona kwa ndo netele none nondo choti kindu ki utani thiandu na indi tutiali onda tekanini timino kelelie tienda nondo netese wi wakili na maundu tio maingi andu metha mayenda kutethewa nengane namba yaku ya simu tafadhali nikenda mundu ibaya musi atethekio kwa 01 kana lengi nikenda tene kilungu ni mubya karo kwa namba yako ya simu ni 0721 157 732 kwa kikamba 0 monza ile imwe 5 monza ile na isu ni namba la kwa andumia na etha ni undu uenda ukulia no kukulia kindu official ti kukula sindu sikando tundu tiba na ndo Utongoi ni manengete da tundu ni manengete ola muntu iloele nyawo kulia makulio kwa mundu dakesile kando kana ayati sindu sia siasa kana mbumbangano lakini nyeni tayari wangulie kulio nga usungia na nditenga ne kwa ndo Utongoi nikena matonyo tabia andui ona mwithukizia kana la tuiloela be ki watu kulilie na asungi wona ni mubya. Okay, na ende museisa mwendwa no usio kethani wa mukunia simu ti kindu kila tawe tabaki choka na kwa ni wakili no otethesie maundu maingi alo maende bandi ya Kenya kana maybe maundu mekwani otondo andu indi methi wana makwani na indi museisa mwendwa bo ni boto atine anzo mahandini wa kilungu cha Usili nitawa Caroline hamweni wa muteti na vamwe na county attorney James Kathili tukwende tukwa kwaila